Buntag, wenno patay. Pinapalabas, kaya't nga ikan ni Tony ni Layla itigatad, apang nayon na itinaururda kini Roldan, para itipan nakisalip ni Layla iti beauty contest, ngam pinagkadkadan ni Layla dayta. Tapara kan kuana, saan nga almanen ti makurunaan, no dikat kayat na lang ti makatulong para iti fundraising dagiti estudyante iti pagadalan. Nupay kasta, kuna ni Tony, ano kasapulan ni Layla ti tulong na, ibaga na lata. Iti sabali abangir, iti laban ni Michael, nangabak manen daytoy. Ket kasta unay aragsak ni Solomon, gaputado a kwarta ti inabak na, manipod kadagiti 5 anak ipusta. Ket iti panagsango daki ni Michael, naklaat daytoy, idinagdamag ni Michael, numabalindan ti rumwar kini Dante. Itagagayem, adtoy tituloy ti nobela tayo na pauluan. Biyag, wenno patay! Imbaon ko niyan so, tapno makitsenda. Isong aurayan tayo lang, Michael. Big Boss, itata na nga bakak itilaban. Mabalin mi ka din kini Dante ti rumwar dito'y pasdak. Aniya. Kasta titulagan ta, Big Boss. Ano mga bakak? Parwaran na kamin kini Dante dito'y. Ita, mabalin mi ka din ti rumwar dito'y pasdak. Michael, saan pa nga ita? Anya? Angam, ikarik. Parwaran kayong tumot lang. Parwaran da kamin dito'y pasdak! Di ka aglaaw dito'y, Michael. Nangabakak itilaban. Ngam apay adi mo tong palan ti karim. Imbagak meten asan pa'y nga ita. Di ka kadiagdanag. May sapay alaban ang mga baka. Rumwar kayon ken ni Dante. Ulbod ka. Ulbod ka! Tandanidyak nakapagtapalitay. Naimbaglangan ta inulod yung rimwar dito'y salas ni Michael. Nagturod na talaga ni Michael, Big Boss. Paltugak kumaitayan nga nakapagtapalak. Dayta ti diyo aramidan. Da kayo a bodyguard ko. Ha? Dayti ka nito adang ranyo ni Michael. Siyak ti mang paltog ka na kayo. Boss. What, Big Boss? Saan mi adang ran? Nasayat. Kahit kasano nga rin, Big Boss. Agrambak tayo. Urayan tayo lang yan, Sot. Kalpasan na. Agluto na. Ket agrarambak tayo. Uy! Makaramanak ba na ni ti arak? Mayat! Sige. No sumangpet niyan, Sot. Bilinin nyo dagiti balod. Tagtitinulong dang agluto. One, Big Boss! Big Boss. Sige. Tayo nak itisilid ko. Inak bilangan ti adu a kwarta. Umay kami mo't, Big Boss! Tulungan ta kang agbilang! Sana mabalin. Ala, agbantay kayo ditoy. Tamapanak itisilid ko. At ito, nagatang ko amin na narumbang agatangag. At daamin ng diti kotse. Nalakalang ti panakitsendak. Gaputadon ti sukik. Oh, aginanak bit. Sakbay nga agsubliak iji pasdag. Tita, tono. Diyos kita dyan, Michael. Padi umay tumulong dito yung agluto. Bayam lang ni Michael. Anya ba yan? Kakaasi kami dito yung agluto. Ang matalay dyan nakatugawa, nakapanimid. Bayam lang, kunamat. Alagin din, agluto ka. Sana mabalin. Payman, Tapanam. inak pagsasawan ni Michael. Hoy, Michael! Abda kami dyan nga glutluto. Idinto tasi ka.
Adda kala ditoy agpampanimid. Umay ka tumulong agluto. Salbag ka. Tulang ka kadi, ha? Aday wanak. O dayawan tarupan. Di ka na panakilunay. Taamaga. Aday wanak ko na. Anay ko. Aglab-labas ka, may ka na. Aday wanak! Mayat yun naramid mo kan ni Peryong. Guna na ah. Nakalab ko, pa. Itulong ko ba? Itulong. Michael, agore ka. Ikaw daw. Anya timba ka ni Big Boss kin ka. Saan ang nagtungpal ititulagan mi? Pamito ko. Ano mga bakak itilaban? Paruwaran na ta ditoy. Ha? Ano ba, Maxit? Nasakit tinakam ko. Michael, Ngam nagkarimanen. Ang katantanon na doy. Nga iti sumaruno apa nangapak ko. Tatanong joy. Paruwaran na tan ditoy. Michael. Mangnamnamak iti karina. Isu anasken nga iti sumaruno alaban ko. Nasken asak ti mangabak. No kasta, sika ti anak da Master Daklohop kan Mama Dalen? Owan, siyak ni Ophelia. Anya? No kasta, nagsublidan dito Pilipinas? Sige, agyaman na kapsat. Oray siya, kahit ka ama kita. Sige. Kat agyaman ak unay, kabsat. One. Sige. Agyaman ak. Bye. Wata man. Addan damasta dito'y Pilipinas. Miss. Adto'y ti telepono. Ibagam naman no ti bayada. Dagi ko bayadan niyo? Sige. Agyaman ak. At itibayad ko. Mapanak iti simbonan. Ngam sakbay na. Dumagasak iti bugalyon. Kaya't ko ang makita ni Fatima. Kat kasaritak ni Doray. Anya tinaganap mo, Peryong. Dahitan tumot ngamin, tagin lalaing ka ako na. Anay ko. Imbagak matkan nga awan ti ka ba alam kini Michael? Sumardang ka man. Ang mga nusikat ti pangibalsak ansat. Anya? Di ka agar aramid, Peryong. Sumardang ka kunak. Sikati sumardeng. Di ka ngamin agin lalaing. Tasan kamot ang lalaing. Kasta. Onday ko. Wah, bintaksan ti bibig ko. Katap no agsardeng kan iti kinalastog mo. Da kayo kakadwa ni Peryong. Di kayo aglasto-lastog ha. No di yung kaya ti maipada kini Peryong. Minsan, pitilig na, niti pa ng danog mo, kang kuana. Sipat ni Peryong. Iso tinangirugi. Binalas ko lang. Masakit tayo tayo sigurado. Hala, ituloy tayong ter-aramiden tayo. Takalpasan ti panagluto tayo. Isagana tayong tiramrambak. Sige, agmerienda ka pa, Rosana. Agdanagak iti panang pastrak mo kanyak diti mansion. Di ka agdanag. Tawan ti nakakita kan ka simrak ditoy. Gaputa awan mo ti kaaruba. Adayo la unay ti ayan dagiti babbalay. Ken karunrunwan met ti naglikmot iti ruwarto mansyon. Wen, amok matkit di dayta. Gaputa awan ti mayat nga agbalay iti asidot ti mansion. Gaputa saan nga itulok idi ti pamilya ni Solomon. Kasta ka di. Isu nga aging gayta. Awan payla ti babbalay dito eh. Kasla nga rod kabot-butang dito eh. Ngam awan matkit di ti pagdanagak. Gaputa nakakandado ti gate. Ken nagtayag ti pader anang likmot dito mansyon. Ken awan ti makabaal amang kalayat. Ken awan ti makaiturad. Gaputa mabutang da. Wen, pudno dayta.
Ni Fatima? Adda ijay pagadalan. Inak to ibalunan inton aldaw. Unkayam Rosana. Amom ka di. Ni Fatima ti kandidata ti Commerce Department para iti Queen of Bugalyon College. Wen. Ngam sabali at talaga ti ugali di anak mo. Sabali ti motibo na. Ti kayat na. Iso ti makurunan. Dayta tinapatagkan kwa na. Anya? Ngam kunakmat asaan anas kan dayta. Tinapatag. Makatulong iji pagadalan da. Kat, Amumatan ti ugali na. Noan niya ti kayat na. Iso ti matungpal. Kat sapay la kumangarod ta iso ti makurunan. Ganun gayam. Ti kayat na. Kat addakan to kuma amang buyakan kwa na. Kastati ko na. Kan, amam ka di. Makakatawa akan kwa na. apay? Makiapa ijay asyenda. Ngamin, ti kunada kan kwa na ijay kat karuprupa ni papana. Kat, Inapa na ida. Gaputa saan kano apod no? Gaputa ti karuprupa na kano kat ni mamana. Iti na minsan pa'y ngarod kat impilit ko ani papana ti karuprupa na. Ngam gimura kit din. anya? Tapod numit ani Bus Solomon ti karuprupa na. Awan apulos ti malaan na kan ka. Anyan ti anak ko? No ikumpara ngamin ti rupam iti rupa ni Bus Solomon, ha? Adayo anapimpintas ka, no babae ko man ni Bus. Isa ni Fatima, sika ti kayat na akaruprupa, nga uray naglawag met ani papana ti karuprupa na. Doray, Hmm? agyaman na kain ka. Saan mo abaybayan ni Fatima? Aday ta ka manin, agyam-yaman ka manin. Ngam, jak maipasigurado na makabuyak iti coronation da. Ha? Di ka makaumay? Jak masigurado. Mapanak iti simbonan ita. Nagsubli nga min da master daklohop kan mamadalen. Ha? Wen, kayat ko ida makasarita. Kasta ka di? Ngam, saan mo latan ang masasao ka ni Fatima? Wen, maawatak. Narigatan, amangan no maamuan ni Solomon ti panagsubli da master. Kat anya man ang tidtakas nga aramitan na. Wen, maawatak, Rosana. Doray, saan abalin adyak makita ni Fatima? Taamok nga adda iti nasaya at akasasaan. Kan importante mo ti papanam. Iso ang maawatan ka. Doray, italkulatakan ka ni Fatima. Di ka agdanag. Aywanak latta ni Fatima. Idisag kan iti awan unay matatao, Rosana. Wen, katagyaman akmanan. Ti kwarta nga inted ko ha. Kita tadi mo mapukaw. Anadak, Amom ka di. Nagdadakkel agatad tit itad kanyak ni Bus Solomon. Iso ang makailaslasin akmat iti parakan ka. Doray. Amuklat nanti kay papanan ti sanaay mo. Di mo kayat nga awatan ti itid ko akwarta. Gaputa naggapo kin ni Bus Solomon. Ngumnas kan nga awatam lakta. Ngamin, adda karbungam iti kwarta na. Kan may sa, aglap-lapusanan iti kwarta. Amuk adakkel ti mapaspastrak na iti pasdak na. Kastamatan iti asyenda kan rancho na. Sabagay. Kan maysa. Uray pa'y mapukaw na amin a kinabaknang na. Kurang pa'y laday ta katukad ti panang dadaol na iti biyak ko. Rosana, No mabalin. Ti biyak na. Ti katukad ti basol na kanya.
Rosana, Ngam saan nakakaskan kwa na iti kinatakas. Awan sabali akal kalikag kumaga. No diti pa nagsubli dagiti ipatpatag ko iti piyag. Day tala ang toray. sapay ko mata masarakam idan. Tani, nabayag mo ten at tiyempo asinapsapol mo idaw. Di ka maawanan itinamnama. Patyak ang masarakam tumatlay da. Adda ako dito'y sangot tiket ti pagadala ni Master. Saan ang nakakandado? Kaya't nasawan. Adda da iti unag. Umunagak. Irikap kumatlang tiket. Aglayonak iti unag. Naulimag. Ophelia! Ni Master. Master. Ophelia! Nasaya at taymay ka. Wan, Master. Umay ka. Mapanta iti kusina daytoy pagadalan. At dayjay ni Dalen. Sige, Master. Sige, Ophelia iha. Agmerienda tayo pa'y. Sige, Mama. Kumusta kayo, Ana? Awan tinagbaliwam, Mama Dalen. Napintas ka lata. Uray si ka iha. Napintas kalata. Mama. Master. Agkidawak iti pamakawan. Nairamraman kayon kapo kanyag. Tibalayo. Pinuuran ni Solomon. Saan abalen, anak? Tinapatag, saan atibiyag tayo tinapukaw? Nagsubli kami ditoy. Takayat mi nga ilukat manen toy pagadalan. Anya. Aramiden mi ti kastoy. Takayat mi nga adu ti makasursuro iti pannakiranget. Master. Nagbalinak atakrot, Ophelia. Katjak kayat, aday ta tituladan kanyak, dagiti adalak. Naamiris ko, arumbeng asinangok ni Solomon. Adjak ket intarayan. Master. Arumbeng gayam, alinabanak ni Solomon, Ophelia. Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas. Aglutluto dagiti balod ngem nakita ni Peryong a nakatugawlaan ni Michael. Gapo iti pungtot na iti daytoy. Inasitgan na. Ket nagubsang ti panagsasao na kenkwana. Idi masuron ni Michael. Dinanog na ti rupa ni Peryong. Ket gaputa na sakit lata ti panagsasao ni Peryong. Intuloy nan tinangdandanog kenkwana. Binagaan mo't ni ansot ni Peryong adinan ulitin ti inaramid na kini Michael. Ngam nagubsang lata ti panagsasao ni Peryong. Agingga anagdinang randamet. Iti sabali a bangir. Namuan ni Rosana ti panagsubli dala kay dakluhop. Ken bakit dalen dito'y Pilipinas. Babaan ti panaglong distance na ijay Amerika. Inkedeng nan ti mapan ijay Simbonan. Ngam dim magas ijay Bugalyon. Tapno makita na kuma ni Fatima, ken makasarita na ni Doray. Nupay di na nakita ni Fatima, tadapay ije pagadalanda. Awan anyaman na kenkwana. Tinapateg, ket nasaya at latati kasasaad na. Nagtuloy nga rod daytoy ije Simbonan, ket nagkikita da kadalakay dakluho. Ita gagayem,
Adtuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Biyag! Wenno patay! Nagsubli kami ditoy. Takayat mi nga ilukat manen to'y pagadalan. Anya, Aramiden mi ti kastoy. Takayat mi nga adu ti makasursuro iti pannakirangag. Master. Nagbalinak atakrot, Ophelia. Ket jak kayat aday tatituladan kanyak dagiti adalak. Naamiris ko, arumbang asinangok ni Solomon, ajak ket intarayan. Anya, Rumbang gayam alinabanak ni Solomon, Ophelia. anya. Husto lang ti inaramid tayo iti, Master. Aliniklikan tayo ni Solomon. Awan ti makaambakkan ko, ana. Ultimo dagiti adday dito ray. Saan da matugunal? Saan nga agnanayon ti kinatakas? Dumteng tulatta ti pag-ibusan na. Naturay ni Solomon. Iso nga oray anya ti aramidan na. Awan ti makaiturad amang kalaban. Kat maaramid na ti kayat na. Nupay kasta, agturay latta ti kinaimbag, Ophelia. Kat ni Solomon, addan tumatlaal daw na. Saan nga aming nga aldaw, kat kukwa na. Ophelia, di ako nalapdan ni Daklohop iti kayat na. Ti agsubli dito'y simbonan. Saan tumatlaang nga agtal na ti panunot ko, na jak sumurot kan kuha na. Mamadalen. Iso aday to'y, adda kamin dito'y anak. Kat plano na nga ilukat manan to'y pagadalan. Kasanon ti balayo anang puuran, Mama. Saan min asublian pa'y dayjay? Dito'y kaming sentro nga agnaad. Kuna ni Dakloho, amang ipatakder kamin iti pagnaadan mi dito'y sentro. Kasta ka di, Mama. Katsi ka, iha? Kumusta kan? Kas iti sigod, Mama. Awan lata tinagbambanagan ti amin. Diyak amo, no kaano ama sarakak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Iha, No daduma, maupay akon. Gaputa na bambanog akon, Mama. Gaputa awan mo't maganganap ko. anak, Kasla kayat kon nga isardang ti panagsapol ko. saan anak? Di ka agsarday. Mama, Kandi mo sardayan, dagkararag iti Diyos. Ta iso ti tumulong kan ka. Mama. Uwan, anak. Awan ti sabali a pagkamangan tayo. No saan ati Diyos. Sige, agremet kayo iti arak. Adu ti arak. One big boss! Adu ti pulutan. Adu ti taraon. One big boss! One big boss! Mangam kayo iti agkakaima sa taraon. Rambakan tayo ti panangabak ni Michael. One big boss! Sige lang. Aguma kayo, ubing. Ayon ni Michael, ansot. Aday ti pagturturugan da, Big Boss. Apayasan nga umay makirambak. Diyaga mo, Big Boss. Nalabit ama di tirikrik na, no? Kanak man pwede ta pulutan. Aniya. Sige, tayo kitaan, Big Boss. Ibagam nga umay makirambak dito. Apay, saan na kaya taramanan dagiti agkakaimas at araon? Ibagak day ta, Big Boss. O sige, tingkaya ba't? Ibagam nga umay dito'y ayan. Taagsango kami.
Matungpal, Big Boss. Pagsango kayo kano kini Big Boss, Michael. Jack kayat. Mapan ka iti ayan na. Tama nga no makapungtot. Kat dakas kabay kan kuha na. Umay kan, Michael. Tama nga no makapungtot ni Big Boss kan ka. Ala, Michael. Inumam day tiwasom. Timtimam tiara. Sana ka umiinom itinasangar. Anya. Big Boss, bayan yun. Saan yun napilitin nga uminom iti arag? Inumam day tibasom, Michael. Big Boss. Jack kayat ti mapapabainan. Tamangan, no mapilitan na amang paltog kan ka. Sige, Michael. Timtimam lang ti arak. At iti basong. Kasta, sursurwam ti uminom, iti arak. Mayat dayta, Michael. Adayta. Nabilang kon daytoy. Nakasurat ditan numanyo dayta. Uray dayto yung supot ko. Jackpot yan na nagado dayta binilang ta, Vina. Itala makakitak, iti nagado a kwarta. Kaya't asawan dayta, ado tinang suporta ka ni Laila. Oh, adto ti merienda. Apag iso, mabisina kon. Wow, ginataan. Wan, linuto ni Nana Miding. Paborito ko dayta. Maalang arutan, ag merienda tayo pay. Pangururayan tayo ang makaluto ni Nana Miding iti pangaldaw. Ag sasango tayo amangan. O sige. Dakkel agad at dayti na ornong tayo, Roldan. Vina, umdas dayto yan para iti first canvassing. Adun to pa iti kolektaak manipod kadag iti gagayem ko. Tamo yo. Umuna pa'y lang nga aldaw ko iti pagadalan. Adun tinagbalin ang gagayem ko. Nga oray pa'y kabarbaro ak laang. Uray siya ah? Wan, oray siya. Ado dagiti nasingad kanya. Ni nga ta, Miss Commerce. Ado nga ta, mati gagayem na? Awan, ngam jak lang mo iti department da. Ngam no kasta nga minamakita. Agmay may salat tamat. Ay, nukasta nga rod, awan gagayam na. Ay, piman mat. Ngam kasano amaadaan iti gagayam. Kat nagalas mati ugali na. Ako namlano ison ti kabaknangan. Ngam pudno, baknang da. Kasta ti ko na dagiti am-am mo. Ay, oray man baknang da amin akin na baknang. No kanayon mat ngagmay sa. Saan matlaang anaragsak iti biyag na? Pudnot ako nam. Tauray ado ti kwartam. No awan mat gagayem mo. Naliday lata ti biyag mo. Ala, intayon iji kusina, tamangal daw tayo. Ha? Sana bale, nabilang tayo amin ng ti kwarta. O sige. Huwag gayam. Kalpasan na mangan tayo, intay mang kita iti aramatom aggaon. Ha? Sige, oray simple laang. Tinapatag, adda aramatak. Oray ni Roldan, nas ka na sumurot mat. Tap namang kita tayo iti aramatin na. Sige, no day tati ko nayo. Sumursuro taklat tan iti kayat yo. Uwan ngamin. Nas ka na nataar ka inton coronation. Nas kan ada kayo ti kapintasan kan kataaran. Kan mang hair tayo iti mang make-up kan ka, Layla. Saanan? Ay, nas kan ngag-make-up ka Sikan to lang, ti di naka-make-up. Saanan? Basit la pulbos kan lipstick o manay daytan. Anya? Ay, sige, sikat ti makaam mo. O ala, intayo nga rodan ije kusina. Ta nakaidasaran ni Nana Miding. Oh, at iti pangaldaw mo. Inyag kun dito'y silad mo, Fatima. 27, 26. Agbilbilang ka manin iti kwarta. Mala, panawan kan dito'y silad mo. Maan kan, at damat tan menggo Diyos mo dita. Sige, panawan ka na. Sige. Ay, saan
arumrumwar iti silid na. Taday tala agbilbilang iti kwarta ter aramiden na. Kaya't na ti agbalin akwin ijay pagadalan da. Ngam, mangabak nga ta. Daytoy ti bagay kin ka, miss. May bagay launay kin ka daytoy, agam. Uy, ngagpay Layla. Bagay mo dayta. Dark red ti kolor na. Nagpintas. Agminat ti kinapudaw mo. Sige, nadayta ti kayat nyo para kanya. Awanan ti makuna. Yes. Bagay kin ka dayta agawn. Ay na, agminar ti kinapintas mo dita. Gayam, ti skirt mo. Mabitlaan tayo sa pulak iti maibagay kinkwana. O sige, kat bayadan min numano ti hire ti gown, kan ti isuot ti skirt ko. Hi, Layla. Hi. Hi, Layla! Hi. Hello, Layla. Good morning, Layla! Hello, good morning. Imado ti fans mo ah. Gapo dayta iti maangay a beauty contest. Adon ti makamamukan ka. Maragsakan ak unay para iti dayta. Ngamin, aduda amang suporta kanya. Sige, agsinakan dito. Agturong ako ni ti building. Sige. Addan sumagmamano ang nakasarita, asigod nga adalak iti karate. Agsublida ditoy. Nasaya at nakasta. Katnasken na madoble ti bilang da. Sige, Master. Tumulong ang pailaan kata kayo. Agisoro akmat. Sigurado ka? When, Master? Ala, makaamo ka no kayat mo matagisuro, Ophelia. Sabagay, kabaalam dayta, ana. Tunggal agsapa, agin insayo ak mama. Nga oray pa'y sa dino ang lugar ti ayan ko. Kasta ka di? Kaya't kumat ti mangisuro. Talaga adi na nalipatan tinasursuro na. Kanayon ka no, nga agsanay. Nasaya at nukasta. Ay, dakkel a katulungak ni Ophelia no bilang. Nang runa no addadag iti sumrek a kabarbaro. Wenno agdadamo. Ngam kasanon ipanang sapol na iti pamilya na. Bayam laeng taginanamet. Sabagay, Aginana iti sumagmamano a bulan. Kalpasan na. Ituloy nati mang sapol. Kadagiti ipatpatag na iti biyag. Inton lunch, itad konto tinakolektak, Layla. Ora siya. Inton lunch to langin nga itad ko kan ka. Tabilangin tayong tubay. Agyaman na kada kayo. Ay, inton bigatan ti first canvassing. Ay, kas na siya kag nervyos. Apay nga agnervyos ka. Ngamin, ang mga no sikat ikabasitan iti kwarta. Awan anyaman na. Apay, di ka matinagan? Saan, Vina? Ay, Ala, agderinda tayo. Tayin iti sumaro no a klase tayo. isaganak kitang rabyan ni Fatima. Ta siguradong saanin arumwar iti silid na. Agbilbilang manngatan iti kwarta. Di na kayat atulungak. Iso abaybay ang klatan. Oh, kailiw na ni Ophelia. Iso akayat na adumar ay kumadaytoy inton coronation da. Saan ang makadaray ni Ophelia? Tanapatag ti pagnana. Isagana kon ti pangrabyan ni Fatima. nalpasan ti bilang, Layla. Madanagan na. Di ka ganda nagakasta. First canvassing pa lang, Matt. Nakita yu ka din ni Kabusor. Ay, wan, Layla. Ada iti samo. Agmay-may salat to. Awan ka na. Anya? Ay, kaay si Mat. Saan da kaya tapagayam?
Intayan naon sa itan tinangabak iti first canvassing. Awan sa bali akang atuan iti kwarta. No dini, Miss Fatima Zamora, iti Commerce Department! Ha? Miss Fatima, iti Commerce Department? Di may kadwa akang atuan iti kwarta. Awan sa bali, no dini Laila Velasco, iti Education Department! Sikat ti may kadwa, Layla. Saan abalan asyak ti may kadwa? Kablawan ka, Layla! Thank you. Congratulations, Layla! Thank you. Nakaisanda ng kablawakan ka, Layla. Nagaduda. Wan nga, Rod. Adodaan ang kablawan ka. Uy, di lumabas dito ayan tayo. Kitain nyo. Ni kabusor. Ataytan. Cheng! Nini. Ta talaga ang makapapwisit matiyugali na. Paimanta ka makamot na pagsasawak. Ha? Ay, sus! Kinamakam ni kabusor. Ang mga noag pangit da. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!